Мен эженин дагы чайын ичип калдым, колунан жакшы сөздөрүн угуп калдым. Анча-мунча үйүнө барганда кандай адам болбосун, сөзсүз балам нан ости, балам чай ости, ушунча кичпейил байбиче болчу. Берешен колунда бар, ол мен көргөн байбичелердин дагы ушундай акылдуу байбиче болчу. Turmuş koşup oturan ayrıca gruplardan terbiyen çıkan ballar mekenge, elge, yerge Allah'ın sezimi başka, patriotluğu başka, sevgilimine buna hizmet kılışat. Ballarımızların, kızların hurmatını, hizmetini, yaxşılığını görünüzler, iyiliklerini görünüzler. Oşaların hurmat sıyında önem жүріңіздер. Eneler ölemi yübülenin ıntımaşı etken uyutkusu, konuntuan neyesi, жалпы memleketin jurtubuzun kutu. Her bir bala enelik merim arkalı öz elin, jerin, memleketin suyet. Mekengi bolgan atıldık sezim, enegi bolgan suyudan başladı.